Eastern Divisional Forest Bokajan Range asai hemang kangki parlo dilai hidipi long kathar lapen men tiso ahawar malompen ajonerlo aronre pen ingnam athengpi kanghu kiter labajok ingnam rai kong sai khietum cherok tokpen dosi amithang sai kachiklem bo mahut four wheelers humni kanghu athengpi pen kenep ponlong berta longpong Halapu non hejong Supreme Court pen kipang dakpon cutting down trees worse than killing a human being. SC say no mercy fine ₹1 lakh for each illegally cut tree. Pupang dakpon dera phita thingpi kang hotum claim bom abirta long si hidipia hawar malompen ingnam rai kom sai khia tumpen nebdun long cheklupusi chinidun. Kenep ponlong thingpi kang four wheeler truck number NL 02A7206 lapen NL063099 pusi pang thekpon kene ponlong truck lapen thengpi pen nonamat Bokajan Forest Range sai hemalong si B ponsi Forest A karona tengpen sai klem ponu pusi berta longpon jongpon senang isi ning kachi B ponang jelama bangke joy ke pen tangka kachi palong ponje phan ke matha aronre pen ingnama thengpi kanghu ington melo kali pulote mochingnang lok pulote Forest A karon ke police case lapen judicial court hei hui pen anta sosi amuni thilor sita a case bang judge lapuan si aron kisu lasi kachire hur abang si kinang sot binonglo Bokajan pen ananterang carbing long life